Sari je m'appelle Joshua nguzahaniye noneho ubwino kabisa muri rusange kabisa. Ndakubwira ngo ufata agatibi kawe wicare tuganiremo gakeya muri aya masaha y'isaha sabazi uzuye kabisa. Witwa Haji Iraguha biravuga ko amaze kugera ishorongi kabisa, kandi ntabwo yari yenyine, ari kumwe n'undi witwa kabisa muramubona neza cyane, ariko ibi ntabwo bisanzwe ko Bugingo Hakim nawe yaba yamaze kugera ishorongi kabisa. Biravuga yuko Haji Iraguha ari we wamuzamukanye mu modoka yiwe kabisa. Ibi ngibi bimaze kwemezwa yuko kipe ya APR FC yamaze gusinyisha witwa Bugingo Hakim imyaka 2 ndetse na Iraguha Haji kabisa bamaze kuba abasesekara hariya ishorongi kabisa, baza kuba basimbura ndetse n'abandi benshi barimo mbahoma kabisa. Iyo witwa Iraguha Haji ugiye kuba yakwerekeza muri ekipe ya APR FC, umuhungu waturutse mu Bugoyi kabisa mu karere ka Rubavu, akaba atangiye kugenda azamura urwego. Haji Iraguha yafashije Rayon Sport cyane muri sezo yashize, nubwo bitabashe ko bishoboka ko Rayon Sport yegukana igikombe cya shampiyona, ndetse bikomeje kuvuga yuko Haji Iraguha agiye kubisikana n'uwitwa Arebaka ugiye kuza muri Rayon Sport. Bigatangira bivuga yuko ari manguhe kabisa. Mahabeza ufite mpaguhe nanjye nguhe abo ukeneye muri rusange. Ni transfer ziri kugenda zivugwa neza cyane kandi zamaze kuba zemezwa. Reka tunyarukire aho bano basore bavuye, n'ahandi ni muri Rayon Sport kabisa isaro ry'Inyanza, aho bavuze yuko bamaze gusinyisha witwa Sebwato Nicolas kabisa, wamaze kuba yaterekaho amasezerano y'imyaka 2 kabisa. Hari n'undi musore witwa musore kabisa Michel turuka mu gihugu cy'u Burundi, nawe ngo yamaze kuba yaza kumvikana na ekipe ya Rayon Sport nawe ku masezerano y'imyaka 2, ngari ku mutoza Latifi naga bikozwa. Ese biragenda bite ko ekipe imukeneye ariko mutoza akaba atabikozwa? Reka tubanze tusome ku mazi kuko ndabona ibi bintu byo bitoroshe kabisa. Tugenda tuzamuka neza cyane. Witwa Bugingo Hakim aho nawe yari amaze imyaka 2 muri Rayon Sport, none impano yiwe yerekeje mu ikipe nkuru mu gihugu ariyo APR FC. Bivuga yuko uno Iraguha Haji guturuka mu karere ka Rubavu ahiswe mu Bugoyi hazamura impano bataziraga Brazil kabisa. Ubu ngubu hasigaye hazamura impano nyinshi cyane. Bivugwa yuko Bugingo Hakim yahembwaga miliyoni, yari yarahawe salary y'ibihumbi bigera kuri 20 by'amadolari kabisa. Uyu Bugingo Hakim akaba yerekeje muri APR FC yahembwaga imihumbi bigera kuri 20 kabisa, akaba rero yari yarasinyiye, ariko ubu ngubu yerekeje muri APR FC aho agiye guhabwa miliyoni 25 kabisa, zigiye kuba azajya mu biganza by'uyu musore kabisa. Ariko bavuga yuko abantu benshi bagiye bagenda batandukanye bavuga ngo ikipe ya APR FC ese ndiratangira gukubura ngo hamenye kane ababasha kuba basohoka muri ekipe. Ibi ngibi n'abantu benshi bagiye babitegereje. Se byagutungura gute umvishe Kevin Muhire Keve kabisa, witwa Muhire Keve nawe bidasubirwaho niba mara gukina imikino ya gishuti shani ya Algeria, aho bagiye guhura ku nshuro ya igera ku ya 2 kabisa mu mikino ya gishuti. Bagiye kuba bacakirana aho bari bahuye na Nigeria, ubushize babatsinze ibitego 2 kuri kubusa kabisa.
bigenda bivuga yuko nabo Kevin namara kuba yagaruka mu Rwanda ari buze kwerekeza muri ekipe ya APR FC Ishongi kabisa. Bigiye bivugwa yuko uyu Kevin Muhire nawe ashaka kuba yasinye imyaka 2 akaba yahawe salaire ingana n'ibihumbi nawe miliyoni 30 kabisa, ariko ntago byari byemezwa ko nyir'ubwite we ntacyo yari yabivugaho. Ni ibintu biri kugenda abicicikana muri rusange izi transfer ziri kuba aho ekipe y'igihugu Amavubi bari muri Algeria aho bagiye gukina ni ikipe bashakisha uko bazaja kuba abakina imikino isigaye kabisa muri rusange yo muri competition yo kushakisha igikombe cy'isi. Ariko biravuga ko abahungu benshi nibamara kuba abaza mu Rwanda bari buze kujya gusinya amasezerano. Wabyakira gute gishweka kabisa agarutse akaba umunyezamu wungirije Sebwato Nicolas wamaze gusinya imyaka 2 guturuka muri Mukura. Uyu Rotifi we akaba yabyishimiye uko yaravuze ati abahungu banjye umuhungu wanjye ndamuzi cyane aho nzajya ngomba kuba andi kumwe nawe. Ubwo rero byamaze kuba confirmed ko uyu Sebwato Nicolas n'abasinye imyaka 2 muri Rayon Sport ndetse n'ibindi byinshi byuko Muhire Kevin yasinye. Turi kumwe cyane kandi subscribe.